murakagorwa nkayo ngo kamwana ubu mushinga gujo ubwo buzira kwimbari yango muco kusaba ubwo busura imbere gacyashonje neje nije mpazi ubwo busura imbere Uje warandaniye nta musi n'umurigero somera mu barabara uciye usubira n'inyuma ntuja no kugura ibijumba hariya Satani naguhamagara ngo usubire ku nzoga uzomusubiza uti iyo nimero ntishobora kuboneka Satani naguhamagara ngo usubire ku nzoga uzomusubiza uti iyo ku ngoma ariko tamba ariko ngoma ariko wene wigera uryoherwa tamba yaraneze igisimba dushimira Imana Mbaye kujya usogera nk'urwaye kaye. Mati birarura. Sarumviriza wenda kubwira wa mwana w'umukobwa wawe. Yakarurirwako. Uraje kugira bishyire kwisana ijana koko mba nago yariye. Amarira. Reka ubivugura biza ibibaze bimwe bavuga ngo umupfu ntiwinukira je bwanje ndinukira yego nukuri inda ngaha ntora nka 40 mu pantaro oya ako kagano ndazi ugakura kwa nyoko mugana naco kimwe umugore aheze yakamishira gutaye ntuzi yayi ntuzaherere iyo yarapfuye umfasha tukabana please ndakwingiye niyaba yarapfuye niyaba yarapfuye ntabonye yuko mvuye no ku maziko yiwiwe na Muhambe basi ndakwingiye ureke basi turabana muri aka kanya basi ndagukunda ndakubaka bizi turi inshuti zikomeye ariko sinofata ibi bihe bibi ndimo gucinja ngo ukwirengagiza ibihe byiza twagiranye n'umugore wawe nshobora kuba ndi mu bihe bibi no munsi ariko ndazi yuko ibihe bibi bitegura byiza Imana izongirira neza kandi ndazi yuko izonshira Basha ndakwizeye uremeye ko amakuru ega niwe nibitse ko gaye bujuro ko Tekereza nenda kubwira ziko mukayivesi yavuye hanze warabeshe rubwira umbeshe rero mana yanje mukayivesi uwo yive ujya nyene yivesi ni power mana yanje ujya nyene wabikoti mana yanje hewe neza na neza ndakeneye amakuru yame neza umva atagosoye imeze gute hajya nyene nza kumusanga washa usubira mu jewe rero ari mugende nzoza kukubaza uko byagenze angorane reka ndahashike ntaje sawa reka ntangure Ndaka ko munyi wakoze waserevye reka rero nanjye ndakugaburira ngaburira imfizi shaka Yesu rashushe eka shanda konda kurutondere ubushuri ushaka uzaputera igihuru ati ubushuri manje warateye imbere bagatera imbere nibyo nibyo bikuraba ngaha aha waje kugira icyo bana wari uzi wari muri kwa kuzimu manje wafashwe n'ibiki ndaguheranye none utambe nyene waraje nta no kumbarira ndakubwira we gusa
uribagiye n'amadeni wowe wansizemo uzi ko natse n'amadeni kugira ndakurungike wowe. Aha urumva wa mugabo wa kideni kugira urungike umugore agenda gucumukurire bufuni na buhoro kubera ko iryo deni nawe utarifashe ugende wirondera. Manje usigaye nshinyaguri none nyimba ndi umutwe w'urugo nyene sinarinje twishingano zo kurondera kugira ngo ndeze imbere umuryango. None kutagiye kugira nawe uteze imbere uwo muryango. Ntibwari uburaya gusa umpaye bitanu unguriye ubufu bwo kugaburira abana ntibwari uburaya gusa ntuzasubira kunzimurira kandi ukazombandanya uku uzotore ishagoshi wazanye irimo ipantaro zibiri n'ishati zibiri tumuke umusazi nkawe sinzomubura. Urazi rero ndakubwira ikintu kimwe sivyo urya amazi ari kuzika ariko arakemura. Amazi wokimurira amazi ari kuziko ariko arakemura ivyo byose unzurira amaso uva ko ntari umugabo kwanza je sinkwe no ku mugabo wawe we ntitunabera. Aha ubwamo yayivese nibo rurindiriye wewe. Uratari gawitu boche gendura kahunga ingo ndasubira kubona wazanye gusingo uwo muzira kwimba ngaha uwo mufutu nzowugegera uraza wabyimbije ubwo bunobe iyo muva mu yitu iyo muva mu rubaho kaje Amarira